Da? O, Dino, dobar dan, Mario, dobar dan. Poštovanje. Nakon one prekrasne nekretnine koje smo vidjeli na početku priče, znam da se pripremio i nešto što je kudi kamo dostupnije financijski, dakle priliku tjedna. Tako je. To vam je znači ovaj dvosoban plus dnevni boravak na jednoj mirnoj lokaciji, tako da komunikacija je sa autobusnom linijom super, tako da je to. Opet ima mir, no kad mi treba skočiti u grad ili dobiš kova. Tik tak sam vidim da imamo i domaćina ili domaćicu. Je. Velika neka domaćica. Pa di si ti? Genijalno. Čuvat će nas cijelo vrijeme ako ih ne zgazi grijebala. Kako je stan nekako koncipiran, ajmo kvadratura i to? Da, kvadratura vam je 62,67 kvadrata. Znači on je jako komforan stan, znači dobro iskorišten. Čekaju nas 2 sobe, kupatilo i... Tako je, i dnevni boravak. Sa kuhinjom. Tako je. Onda pogled sobice. Dakle, evo nas u prvoj sobici, čisto okej, onako, lijepa veličina. Pa ja više volim da je sobica mala. Zašto? Aha, to je tvoj neki odabir, dobro. Nemamo ići u intimu, ali okej. Pa znaš šta, ovako, u maloj na sobici stvari izgledaju veće. Tako da... Dobra logika. Ima to logike, da vidiš. Dok u velikoj sobi možeš ti... Ali opet izgleda malo, da. Kužim priču. Sve izgleda malo. Recimo kao ovaj psić koji je isto, u ovoj sobi izgleda velik, ali u biti je mali. Tako je. Zamisli njega u sobi od 50 kvadrata. Sve mi je jasno mi je paralela. No međutim evo, soba svjetla dosta, ormara čisto dosta, krevet dimenzija kako treba biti, jedan mali kutak onako sa telkom ili radni stolčić, sve stane tamo kako treba. Tako je, baš da odiš nekom toplinom. Kad je ovako nešto manje, onda ima neku svoju toplinu. Baš vidim da voliš manje nešto. Sve manje. Ajmo vidjeti kako je druga soba još manja. Ti si dovoljno malo. Idemo. Soba broj 2. Soba broj 2, znači malo veće kvadrature. U toj većoj kvadraturi znači imamo i ormar u kojemu možemo... I to ogroman. Kako sam već dosta šetao sa tvojim kolegama iz Dogme, kažu da je ovo ono što prodaje uvijek Stanjer, da žene ukoliko su dame, kupci, uvijek vole pogledati da li ima dovoljno prostora za zabacati sitnice. I za sakrit nekoga bez danjeg je ovo. Pa da, pazi, ovdje bi ja stao. Ako dolazim u posjetu, a doleti muž, a ja... Fino, lijepo unutra. A ja bi mogao s druge strane stati, ja. Bi, što se veličine tiče. Dakle, ipak nije sve, nekad je dobro da nije sve malo, nekad je dobro da je konkretno veliko da se čovjek može sakriti, ali isto, lijepih dimenzija soba, tamo što treba. Ono što znam, kupatilo, jel da? Tako je. Evo Mario, došli smo u kupaonu, vidiš, kupaona ima sve što treba. Apsolutno. Praktički, evo, tuš je za nas muške kad nas potiraju. Da, puno lakše nego kada. Jednostavno, znači, ima i prozor što je jako bitno. Pa ne znam, svi agenti uvijek imaju naglasak na tom prozoru. Što? To sam ti htio reći. Zamisli sebe recimo nakon 2 hamburgera i ne znam, par pivi, dođeš u WC i... Sad mi je jasno, okej, dobro, ajde. Otvoriš pa onako, pazi, to su ti nervni plinovi. Kad su nervni plinovi pitanje, znaš kako se žene, jel? Okej, ajmo se sad ipak malo ozbiljiti. Prekrasan dnevni boravak, onako spojen prostor, dnevni, blagovaonica i kuhinja. Znači, to je onako baš tako i koncipirano. Tako je, znači ovo je jedan dnevni boravak jako ugodan. Znači imaju komunikaciju, znači kuhinja i dnevni boravak. Što se tiče kuhinje, evo sve na svom mjestu, praktična je, jednostavno... Ima sve što treba. Kad smo kod toga ima sve što treba, ide li ovaj stan upravo ovakav kako ga sada vidimo, dakle s namještajem ili? Pa ne ide, ali o tome se može razgovarati, jel? Tako da znamo onda... Ako imaš uvijek može razgovarati, to nije nikakav problem. Dobro je osmišljena cijela priča, jer onako sobe su tamo veličine koliko treba biti, a vidim da su upravo u ovom dnevnom dijelu gdje ljudi najviše borave napravili ili osmislili da bude ono najveći udoban širok. Je. Evo recimo, što se mene tiče, evo stol je znači baš na pravom mjestu, primjer ako ti žena nešto skuha, ne sviđa ti se, cap. Hopa, preko prozora, ženo, bilo je super, prva liga. Ajmo kad smo preko prozora, ajmo mi na terasu da dovršite ovu priču. I za kraj, dakle, ova prekrasna terasica, adu svake nekretnine.
Da, ova terasica je dovoljno velika, praktički tu se može popiti kavica. Kvadrata je 62,67, znači skoro 63 kvadrata, znači cijena je 72.000 eura, provjereno kod Binga, tako da u cijenu da ocijeni se znači još da razgovarati da li će namještaj ući unutra ili ne, tako da ništa nije još fiksno, tako da eto, puno toga se može dogovoriti. Hvala ti lijepa, ako bude trebao dogovor zovem, što se tiče tijelo vježbe, to ću te pustiti, to sam radi ovdje kad već si ti to rekao, ja nisam peti. Naćemo neku plavušu, valjda, nadam se, evo. Plavuša! Nemaj, sam ćeš se morati staviti. Hvala lijepa.